her birisi düşürüyorlar. Biz yine düşürüyorlar. Günü şunday bugün. Aydar abi üstü güzel uğraşı. Rişat'ı Aydar abi. Rifat'ın Instagram'da da kırıklar var iken. Kıstağına yumurun oldum. Varımızda bunda. Arifovic. İlyas. Instagram süper yıldızlarını kurdum diye geçten benim turumda unutma. Yok unutmayayım. Bir kaçan da unutmayayım. Bir kaçan da unutmayız. Böyle. Selam, bratlar, selam. Rahmat baka. Aydar abi da. В сказочной атмосфере. Не ожидал, Анвар, что что-то будет, но не настолько. Былайықты Янаул районында Башқұртстанда айтылар. Бик шәп болса, бик круто болса, былайықты керекмен сөйлер. Ну, Анвар деп айтамын. Анварны мақтайбыз, но бит самый аның сәбәбі бар бит, сәбәбі. Біліп қарасаң, бүгін күні ол, или нәқ шушы күні туғансың сен. Шулай ма? А то бит бізде шулай, или паспорт бойынша, или метрикада жазылған, былай жазылған деп. 15 июля, слушай, гуляп қарасаң, середине лета, вот уртасы, прямо уртасы, Жейнің. Жейнің уртасында шындай мотор деп ұшыраштық ай. Вот и теге лето зря не прошло, как даже. А то ведь куда-то кетел, зря прошло, вот такое ощущение, что вот ощутили, вот, как будто вот теге пішенші үлгірдік деп ойын, как будто пішенсіз қалмадық болып қойылды. Элек шулайрақ ай, ол пішенші батырнау қабетін сам. Ey motorlar indi. Senin anlatırım hayırlıkın. Seni tuğan kırmaya kutlu, yaş talantlı, ümitli jırşı, sağ olayım. Her sizin yanında işleşeksiz. Bugün Anur bilen bir yaşlıyız. Çeşke bilen bugün kuruştuk. Sen hayırlı sağlık, sen büyük şın hatun kız, tırnak, düzün, bu bizim Müslüman kadınlarına büyük lider. Eyverler, gözüm bularga, akıllı bularga, az sözlü bularga, senin de anilerini bebiyuruna kardıran kişi, neyse yapman aşağısın sen. Biz sana teleyim, yüzüme telegen en matı dileklerini yaratılıp, birge uzun bilen kol tutunuşup, Qortayğancha hattan balalarınızın, anıqlarınızın bәхетен көрергә насip булсын. Әле шундый көннәр дә килеп җитсен, сезнең анıqlarınızның туйларында исән сау булып, шулай җырлап, биеп, яшәп җыярга булсын. Amin şolay olsun. Балаларınız шундый матур, сыклангыч үстемәсен. Иренешке бик сабыр хылыклы карап тора. Бер генә дә менә шулай булмыйча, шулай
Şulay bilgisayar. Начиная вот мы с 95-го года, вот всех, кто по жизни был, кто с нами рядом, по жизни шел, все с нами и по сегодняшний день. Родственник, коллег по работе, кто меня научил работать, с кем он сам работает, новые друзья. Но это действительно соседи, друзья. Ну, Анвар, Жанам, Зуры ты брахмати. Я думала, что ты шуршишь. Я же знаю тебя. 26 лет, я же знаю, чем ты дышишь. Когда ты нервничаешь, я знала, что ты шуршишь. Но настолько ты зашуршался. Sürpriz, aytmishi jiydi barsini. Çıkıyoruz idim sen boyunba sen dallarına aşışlarda benim şehirde başlar ki olmalarına gitsen dolan yokta çiğne tapma yaşadın bir canlı dilgerle На русском расскажу, когда у Анвара был концерт в Дворце спорта. Когда Дворец спорта, да, концерт был да. Мы готовили какую-то такую интересную одну песню. Эта песня, она была, да. Тут ничего сверхъестественного не было, но мы хотели, чтобы вот именно вот эта композиция прозвучала живаком. Живьем, и С мэтром. Да, с мэтром. Марат Мухин присутствует сегодня здесь, присутствует с нами. И в тот момент, кто был на этом концерте, вы все помните, наверное, что именно Марат исполнил вживую эту песню. Именно Анвар спел эту песню. Именно, я помню, ты... Ezelip sorkan yürek hamında seni yarada patlarda yürümeyin haber girmeyin iki arada diren koryada iki arada diren koryada yürek hamında seni yarada iki arada diren koryada yürek hamında Yalnızlığına Allah'ıma bir söz saldım. Emin yüller bu yolda. Elsiz kaldım, elsiz kaldım.
Duymadın mı? Yüreğim